Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan alani manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kompleto ti pamilyak adim makalak. No pekasta sa anak latta anaragsak. Pasig aliday ti marikriknak. Ket no maminsan maibagbagak pa yan nga uray agsisina kamin asa nga pamilya. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Lani dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ka naman yung tinagapaan dananang kantatang idirabi, manang Lani? Kat kasi ti sigud amumot ni tatang. Kunamlan asinong agsasao. Amin nga ibaga ni nanang kat kamalikan kwa na. Una yun ni tatang? Dayta nga rod kat. Awan serbi na kumpleto ti pamilya tayo, no kastoy matlaang. Nasaysaya at pa'y kuman, agsisina tayo, tapna awan gulo. Anya nga tano panawan tayo langan ni tatang? Dayta matlaang ti pampanunutek, ading. Tapno malisyan tayo ti sobrang ay stress. Narikat, no isupay kit di ti pakaalaan tayo iti sakit tayo. Kumusta mo't ng tipingping mo adinanog ni tatang nanang? Nasakit pa'y lang arod anak ko. Ay, uray la natin nagtipustiso yu ididinanog na kayo. Bay amon day jay. Ha? Kasta lang ti bagayo? Sana mabalin. Diyak itulok ngagbalin kayo abagtit, gapulang iti dakas nga ramid ni tatang. Nakakaasing amin ti amayo anak ko. Ni, masyan kayo pa'y laanggan ko anak. Ngam kaslawan matasin na kada tayo. Babaunan laang matipang ibilbilangan na kada kayo, nanang. Papanan ni tatang, nanang. Agpaili ka no anak ko. Anyat aramidan na ijiili ngay. Mapan na ka no singiran ti bayad tinateng tayo. Simurot kayo kumaa. Di namat kayat asumurot akan kwa na. Anya? Narigat no ipapilit ko. Amangan no day tamanan ti pagapaan mi anak ko. Ay, saanin na nasaya at tikas tama paspasamak. Tilaangan kayat ni tatang ti masursurot. Uray palpak mat dagiti plano na. Oh, buwisit kit de. Anya tinapasamak lakay. Di ka man aging dadamag. Sika, Carla. Apay ayang agong unget ka. Oh, Wanmat ngagpaiso tatang. Anyat bagungongtan nyo aya. na, may saka madlanay. Agtal na ka, tawan ti amom. Anya ngamin ayati parikot lakay. Oh, kita am dayto alistaan. Nababati pinanggatang da iti natin tayo. Oh, da kayo ti malas iti biyag ko. Ni, anya ka din day taasasawam lakay. Kat padumat, da kayo ti makagapo. No apay nga aging gaita, kat agmalmalasak. At dayta kayo manan. Kastala ka na yunan. Apa ngay naldaw. Oh, di ka man aging nalain, sika. Kunamlan asino ka. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam, Lani anak ko? Nasaya at mat nanang. Basit lang ti sweldo. Ngam tinapatag. At dapag trabahwak. Wan, kat ano sampay anak ko. Manula ang matngamin ti matmat gadak. Saan nga umanay apagbiag tayo? Kan maysa, nasaysaya at batlaangan ti kastoy. Tapno awan ti ising-singir ti amayo kada kayo. Uwan nanang. Sana bale. Kabalan tayo matagtrabaho para kada tayo. Ureg si tayo iti asin. Tinapatag. Awan dakkel nga utang tayo. Husto ka anak ko. Ano sam atulungan ti kapsat mo? Ta si kakat nga rod ti inauna. Si kala ang tinamnamaek ang makatulong kan kwa na anak ko. Uwan nanang. Di kay madanagan. Nakasagana ka tumulong iti kabsat ko. Basta lakit di tulungan na mo't ti bagina.
Adamat kinasarita ni tatang iti cellphone, nanang. Ni Uncle yu a David siguro, anak ko. Anya man ng tiimbaga day dya tao. Diyak mo. Ang mga no ay abandamanan ni tatang nga uminom iti arak. Ang muda lang nga ti ugali ni tatangan, ay abanda pa'y laeng. Ay, diyak maawatan na iti tao. Wen nga rod. Naimbag kumano sana da tao ti si stress ni tatang na mabartek. Ngam sanmat nga rod. Tatunggal agawid. Da tayo tiriribukan na. Komporme ti ibagbagana. Sa anak pa ang makaawid inton bigat, sani. Apay ngay manang. Ag-overtime kami ngamin iti trabaho mi. Isa makiturog akpay laang itayan ti kasinsin tayo. Sikapay la ti makaamo kada tatang ken nanang, ha? Wen manang. No agapa da. Teksan nak. Bantayan nyo ni tatang. Ang mga no kabilan naman na ni nanang. Anawa ak tuida, no agapa da, manang lani. Sana bale? Dakkelak meten. Agyaman ak no kasta, ading ko. Hello, Sani. Apay ngay mawag ka. Saan ka busy, manang? Karurwar ko lang iti trabaho. Apay. Agap-apa manin dananang kantatang. Unay matan. Agap-apa damanan. Anyat pagapapaan daya. Inggatang manin ni tatang iti arak ti kwarta paggatang kumay ti bagas. Unay matan ni tatang. Ay! Kasano nga ron itan ngay? Nawan igatang tayon. Nilaang matnanang ti makitang tangdan. Saan mat ngamin ngagtrabaho ni tatang? Anya matan. Awampay pa nagpursigimat ni tatang agtrabaho. Awanan ka iti bain, friend. Yag mo titangdan ko, taigatang ko iti bagas. Nanay. No agsaw ka. Kaslasaan na siya timang pakpakan kada kayo. Anya amang pakpakan nga ibagbagam. Tapno ibagakan ka. Awan ti utang mi anay bag-anakam kan ka. Taubing pay dagiti anak ta. Kapilitanan nga agtrabaho day jay talon. Iso adi mo ibagbaga, apapakpakan kamilaang kan ka. Apay, nalipatam ka din, jay 20,000 nga inyawat ko kang kaide. Nalipatam ka din! Apay, sa dino tinagtaudan day akwarta. Saan ka di abayad matlaang tinatang amula tayo? Oh, pwet! Iso adi ka agsasao, apapakpakan kamilaang ditoy. Kaputa saan lasi ka tagtrab-trabaho? Huston! Agsargang kayon! Wala ni anak ko. Namukla kas ti masang putak, jak la ko managaw-awidan. Asino nga men tinangibagang agawit ka? Ha? Lanay? Nukas to lang nga kanayon ti mapaspasamak. Nasaysaya at lang agsisina tayo aminan. May sa tawangan ng tinapalabas. Adamot din basit nga urnom ko. Iti saan nga agbayag. May patakder kumatan ti balay nga arapaap mi kaninana. Manang lani? Oh, apay akas ta tilang amsani. Ni nanang. Saan meten nga agsasaw? Kitkitaan nakmatlatan. Anya? Madanagan akon. Kat, ayan na. Adda iti saledda. Ingka kitaan manang. Nanang, anyat mapaspasamak kada kayo. Sino ka? Di ka umasidag ka, Jack. Nanang, siyak da ito, inilaning anak mo. Dinak ka din malagip? Awan ti anak ko ngagnagan itilane. Nanang! Pumanaw kan dito, oy. Jack kaya tamakita ti panagrupropam. Pumanaw kan! Sa dino ti ayan tinalaing nga inam, Lanay? Da kayo pa'y natandaganas ng agsaw iti kasta? Kalpasan tinaramid yu ka ni nanang? Na ospital ni nanang gapo kada kayo? Oh, mamati ka! Agdram-drama lang ti inayaw! Sana po no dayta? Atoy, kitaan nyo ti resulta ti examination na ngay naramid ti doktor. Kas
di tinagbanagan ni nanang gapoy ti sobrang nga stress nga itadyokan ko na. Oh, adula amin. Agbagtitan ni nanang tatang. Kat di kay tupulos mapakawan iti kasta na pasamakan ko na. Basol yo dahi na pasamakan ko na. Basol yo! Okay ka kadilaang, manang? Uwan, okay akla ang sani. Anyati ko na ti doktor. Kumusta ni nanang? Adamanan in reseta da nga agas para kan kuana. Iso ka di dagitoy, manang? Uwan, iso da ita. Nagadumatan. Kasano nga magatang tayo dagitoy? Padasag ti aglon sani. Manang, Aramidak ti amin tap na agimbag ni nanang. Ore makautang akiti dakkel. Tinapatag. Agimbag ti inata. Kumusta ni nanang mo, Lani, apok? Babalin ka nun ama discharge, Lola. Iso na lang taado ti maintenance na. Ay, nasaya at matno kasta, apok. Sapay la kuma, tagtultuloy mo tanti panagimbag na. Uwan nga rod, Lola. Manungal daw, asan ka simsimrak iti trabaho, apok. Uwan atawan mat nga rod mga sikaso kan ni nanang. Anyang atanoy jay payla ang balay ti pagnaadan ti inam. Sigurado nabibi iti panagimbag na, no ijay ti pagnaadan na. Ngamen, awan gulo ijay. Oray da kayo, no kayat yo, ijay kayo paylaang. Ay narigatan apok. Amang ano anya ti mapasamak kada kayong agkabsat. Gapoy ti sobra nga stress nga ititad ti amayo kada kayo. Sige man nga rod, Lola. Tapno makatrabaho akmanan. Kat adda pangalaki ti pagagas ni nanang. Kat sa dino nga ro ti ayang ti amayo ita. Adda manan itayan dagiti kumpari na Kaslawan bibiyang na ni nanang. Di pa mang iti kwarta. Ay, nasaya at mat no saan amang tad. Sigurado nga isingir nan tumanan. Uwan nga rod Sana bale. Anusak nga ipagas ni nanang, Lola. Masapul nga gimbag ti inami. Apay ngayon sa akong nagitibado yaw, Lani. Pumanaw kami iti dayto al lugar, tatang. Anya? Apay ngagkatawa kayo. Diyo kabaalam ti agbyag no awanak. Apay, kabaalam ka di apagadalan ti kabsat mo? Kabaalam ka di nga ipaagas ti agbalangay nam? Ikarigatak, tatang. Ay, awan lat amo kon, Lani. Manulaang matisweldom iti pagtrab-trabahwam. Ure ba si tisweldok? Okay lang kanyak. Tinapatag. Sa anak nga agbibiyag iti utang. Aggagatak tapno sa anak to ang makautang. Nagturad ka na sumungbat? Anya ti ikarkarit mo, ha? Da kayo matlang ti makagapuno apay ang nagbalinak akastoy, tatang. Alaam amin agamit yo, kat itugot mo. Diyak kayat nga adda ti agbati nga oray may sa alupot yo dito'y balay ko. Kunaklanulapdan na kami. Ngam nagbiddutak gayam. Takaslabugan na kami matan. Iti anya ko maaga po alapdan kayo. Sige, pumanaw kayo no pumanaw kayo. Nasaya-saya at matlaang. Tapno pumanaw ti malas dito'y balay. Sapay la kumatagbalbaliw kayon, tatang. Sapay la kumatamalawlawaganan ti panunot yo. Nuawan kami na makikita yo dito'y balay. Dua atawan ang tinapalabas, ngem aging gaita, awan latta tinagbaliwan ti amami. Adda dagiti gundaway ama asyanak kenkwana no makitkitak ti kasasaad na. Ngem sumken ti gurak, numanggeg ko dagiti agkakadakas nga isawsawang na. Pagyamanak met iti Diyos, tain-inot nga agrik-recover ti inak. Alakastan, katagyamanak iting kay panangin drama, iti pakasaritaan. Tuy pagayam mo, Lani. Lani, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Iti likudan, ti madi nga ugali, kan aramid ti amayo,
Ti kailata mangipempen iti guraken ko ana. Taurean niya ti mapaspasama. Amayo latta. Agbalin ka kumamat anatibker, tasika tinamnamaan ti pamilya. Kumararag ka. Kiddawam ti panarabay ti apo anamarswa. Ta iso ti mangiwanwan ka ken iti pamilyam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Carla, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.